Ni naokethia wa mukata musiaisia wa Mutongoi TV ni wakeli wa matuku ana mwaini wa katano mwaka ni wangilili na miongweli na imwe wa mukata ni naokethia na udhocha thini wa bilingi wa mobokio koni cha umundi nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga na tuyambililia ni kana kwi muthenyani wa iyo kameme kaka mawisa ka Mutongoi TV ni kambihisye kutangasia we musiaisia witu kwa kithiomo ki cha kikamba cha thikiu kila kitwaiwe muthenyani wa iyo nikithiiwe na aini menguma kuma ukambani ala Mutongoi ni mwini wa mbathi cia kumutaya ngai Wilberforce Musyoka na kati wa aini angi ala mebikite cha thini kiu kwi muthenyani wa iyo ni bamwe na Alex Kasau Ulongi Alphonse Kioko Maima na Bernard Mbadha na indi ekatone undu cha thikiu kitwaiwe kwi muthenyani wa iyo. Naindi musiaisia witu tuitiana nange wa isu yulu wa kwambililiwa kwa kiseseki cha Mutongoi TV na chathi kila kitwaiwe ba muthenyani wa iyo nikana akamba ni andu mesekie muno kwa wasi wa mabisa wa Kenya na yuki sese cha kuke cha Mutongoi TV nikitambukie musini wa Ilobi na twakomana na akamba alama toa yasia biasala wa wasi wa mabisa na bala maelesie undu biasala uilie na mathina alame thitwe maikomana namo ebinda ya kutwaisia utandithia wo na indi mwandiki witu wa mobo kuma kisioni kiucha musini wa Ilobi Benjamin Mwaka ni watumba ni siange waino mbai ya mukamba kuma ivindani atene ni tani ya kwithwa thina utoni munene mwa kuseuvya sindu kivathukanyo kwisila utuika na inengo kivathukanyo utuika uu ni kwisila o useuvya wa mavisa misolo siondo na maswa katuwa sindu ingi mbingi uteni wa kiwanza ki cha mawikalo makoti munene vyova Kenya wa Supreme Court ni soko munene kwa atandithia aingi masindu isi amba mavisa misolo siondo ngua na maswa kila muthinani wa thanthatu na wa wachumwa aingi alani akamba maambie wia uu kwisila kuthukumithia inengo sio ine talent lakini no eze talent ithokoma no ngitha wambe uwe na mundu biata wezi ondo nzi no talent ndio eze kana wena yo nginelo gala mundu wena yo tagu wambe ko ndo getheie kayo ndo no ndona kusomea ndo amba kusomea ikila givo nyeta konje njuko wambisia pe madam watu andikire rona umeange na watu andikire no boto uzie uyusi ondo kwenda mawia a onthe nimenda mundu wiyumitie mbe ambe kumantha thoi make na oingi kumantha material makuyana no kana kwikithia wia wake ni waende ya ivinda yonthe weta olive tree mujo na tena wakwatekana cholo na ko cholo wakwatekana
lakini kuo ukieta wa thela twasi iwa thela zaitwa ziokie tu masengale kwisi anaro kuliko twenda nikothi mizigani kwa masai twasi kwa mundu ethera kithakaenda wae kwa gwimia moteti wo twekwatiania beziana ta twamino kwa tena ngitho wangira mabundi ma kwa members ya kila members ya athoi aingi masindu ii ni andu ala mokava Kenya thino ndambo ga kivathukanyo uyo witu tetekemea sungu ya 99% 1% nitetekemea Kenya nisila siekosie na mbesa nundu asu no mabundi tu maisha ukeza kwithia nimekwenda bamba nyumba cio nimekwenda thowea andu mo ala me mwingo sawati ni kumanwa na maumo ala methitovo na ala maetetwo ni uwo wa COVID-19 undu umwe na siko cia umamai na uvungulu wa muo va Kenya mawia ni makunikite muno ni kwithwa athoi aingi makwikwatwa ni makwatiwe ni wia mwingi wa kutambuka va Kenya. Utalii ni wandai na kutha uyo kwa miaka kadhaa zo terrorism hizi wana sipunguza watalii wazinduza matambazo mabiza maendeleo na kuexport wandu makomba nazo ama makatuteo na kuuza ukethe yu watalii wa matene ndunya belela na kwitana watalii ya bizo waga wikwatyo na wendi wa tandithia na alani akamba nikana Mutongoi maito alasa kwe kuma kambani ni mailete kukwatana na kwa ilio tandithia kwisila kuvitu kithio kwa mitalatala kivathukanyo thino wa mbunge cia county na mbungeni nene kaunti ya Makueni na Masaku na Kitui eithonetha ni ba malili kaunti isu cionthe ithi kila kaunti contribute pesa akamba maito tithowekethe kacha kuna wio witu akamba tradition yonthe thithwarifu ni kana twithiwete twatona gutinda tuyana ngeke akumono nundu bai bandu batembesa nundu jutegetho na Machakos nini ukamba kacha lo senda ba malili ngali cionthe na sungu metha majuka ku na titete ke hapo nesa na ndo ndilivotia Mutongoi TV kuma va musini wa Ilovi nitawa Benjamin Mwaka na twitiana na ngewaisu ya Benjamin Mwaka ni kana mithenya ili itina wa musumbi Uhuru Kenyatta kubetanga imwe ya mnyamulo ila inekitwe kusia uwe wa corona takuma luka na kulika kauntini itano ila inaweta wa uwe wa corona tawikathi yite munoyu andu amweka na athaithi kuma kuyaka ngundo mena undu wa kutania itina wa kwithi wa uthaithi uciokerithie makanisani mo okabindani kau ene matatu na twai ma bodaboda ni maende na kuteta iyulu wa wongeleku wa mathoa mauta Boniface Mutesia enange waino kwa uliku itina waitambia ya serikali kuvingwa kundu kumwekwe kundu kwa kuthaithiana kaunti laingi inaimbinge andu kivathukanyo ni monanisie utanuo kufika makanisani twi muthanyani wa iyo na muthanyani wo munthi ni twacioka uthaithini na kekanu kuona muthiu mandu undu mena utanu nundu wa kukoma na ingi kuthaitha ingi na kuina imwe na kwithukisa ndeto ya Ngai na kuvoya imwe numana kana nimeuga makosete kindu kuya musie na yuno utani munene kucioka ingi injapokuwa the still the protocol siovo nundu andu mekie maski andu maile matanicie andu maito no kethania andu maile kethania kwivo kwatia mea ila ivo ya kulea kuthengiania na kwikia maski ni maundu amwe alama ethiwe mayati wa nthini wa makanisa uthaithi wo monde we musio muno tewi tegwa tatana undu wegwa na muthi thi yaite kiugo kana liu kwa binde asana ikwata chao ya china chao nywa yegwa yo sabina muno kondo utegwa muno na tasia ni mubeya muno kwa serikali no Mutongoi nondo wa bingwa makanisa nitatia mwana la wailete na namba thi ila yaite tatia mikakati la ni wizara ya afya athaithi ala manena ni sena kisase cha Mutongoi TV ni monanisi muvea kwa serikali na musumbi Uhuru Kenyatta na kukolia andu alangi mande na kuisuviana na wa corona thaita bunge iwe kanisa mwai wa katatu tinekala mwai muima na si mwai ulu na muthenya weyo tunatangasi watu sioke kanisani kwa muthenya wa munthi kila nyumba ya Ngai niyiwie muti awa thaithi kila nyumba ya Ngai ni taina titai ya Ngai kwa uti na kutunga muvea kwa musumbi witu
ende kumanakana ngai nowe kila kindu chonde twavikanga liko ino ingi ya ukuinamo atoima tumota nimona nyaki muvea munene kwi serikali na musumbi Uhuru Kenyatta indi miasia vena thina munene wa mathoa ma mauta na tinotani munene nundu wa president witu kutubingwe ya nikenda tuthukome twi abiniku muno lakini tina muvea muno titungia president witu Uhuru Kenyatta timutungia muvea nundu wose ula wikie kutubingwe ya yutite notanu yetu thukuma na ciana citu nicio kwatoka indo na kila kingi tiboya nikenda atutheesie mauta ala methitwo mena thoa wi yulu muno na tithitwo tingangana muno kukwata kindu nundu wa meci itu lakini tinowe kwatio kana no kuthi kuigwa kiyo kitu atoyama tumota measeka na wea undu ina vaita wa kwikwatu atatene nundu o kila kinini meukwata kilika mautani yuma televa ni mumia kiocho kwi musumbi Uhuru Kenyatta kana alikile kana kulela nja muya ula wivo wa kuongela kuwa kana kuthea nja mathoa ma mauta kenda matonye kukwata kindu kulingana na mauta undu mambatite yulu nyeta ni muto wa kamota ni tata ukuana ukasaidia ndio tialelwa ni kindu yuti kitobo yanga iwe Uhuru unene yulu wa mauta nikana mathe wisaidia wananchi na mama ikuanite ni mewe yani ona matatu ni niwa ndo makajite yulu wa mauta andu onde yulu wa mauta yu nikitobo yanga iwe Uhuru unene yulu wa mauta nundu uchumi nu wambatie yulu munobyo ngiripotia studio cia Mutongoi TV kuma musini wa Kangundo nitawa Boni Mutesia na tuiendea na mobo thini wa bilingi wa moboni kana speaker wa mbunge nene Justin Muturi ni wale na ala mumukonania na maundu ma uteti wa mwaka wangilili na miongweli na ili aiweta kana wende na wendi wa kutwika minister munene kana munini wa musumbi Muturi anena neto hii kabinda kala ebikete chathini kinene cha kutania uthasio wa andiki mama uvo chathi kila chatoewa musini wa Ilobi kwi iyo Stephen Mwema enange wa ino kwa uliku. Honour members, all you need to do is look at your standing order number 97. Speaker wa mbunge nene Justin Muturi ni waasya vaimundu ona wiva wende umumbania nundu wa siasa siangilile na miongole na ile ainena chathini cha mwaka ucha uthasio na uandiki wa mavo bwana Muturi ni wawete kana uvathukanu na nzeke we ndaende kumbanio kosa mwanya wa munini wa musumbi kana minister munene. I know most of you may be wondering when I will get to speak about politics and talk about 2022 or perhaps comment on the headlines you have been writing, putting my picture on the front pages as a running mate or a potential deputy president or a prime minister and such like, or what you call credible reports from reliable sources about my presidential bid. Let me disappoint you, that is not the subject for today. The time for 2022 and the general election will come. When it does, you will know. However, I have decided to allow the media to be the media and exercise their freedom. For now, allow politicians to be politicians. Mwi muthelu uyambia Muturi ni wakomania na ma MCA ma kaunti ya Meru na Tharaka Nithi musini kwake kaunti ya Embu vala waisekana akethwa ayukitia kivila cha usumbi thini wa usakwani munene wa mwaka usu twendete. Mwi wa katatu mwakani Muturi ni wasakwiwe kwithwa munene wa ilembeta ya Mount Kenya ya umeloni wa Sua. The other most powerful person in terms of the pecking order is none other than Honorable J.B. Muturi. Kuyanana na nzeke Justin Muturi no edhi wa mundu lauvaniyo kosa yanya ya musumbi Uhuru Kenyatta ilembetani ya Mount Kenya na muno siasa sia mwaka wangilile miongole na ile itina wa musumbi Uhuru Kenyatta kutio muyawia. Ona uyovo aingine mekwasekana Muturi no tonya kumukwata mba umunini wa musumbi William Ruto ndini wanzika yo siake sia kosa kivila cha usumbi siasa ni sia mwaka wangilile miongole na ile amutedhe kukwata kula sia ilembeta ya Mount Kenya. Stephen Mwema, Vilingi wa Mavo. Naindi ngewa isu kana ripoti isu ya mwandiki witu wa mawo Stephen Mwema niyo ikutenenga mwanya wambe wa kwamba kuthiuthiu mwoni wandatika nini nduko kile nitusiokethetie itina wandatika mvuthu. Inu ni Mutongoi TV.
Africanacity is not just a word, it is part of who we are. And our commitment to working with you to find a way to get things done. We love Africanacity. We are one with you. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Sasa, hii ng'ombe ni yako. Asante. Hii ng'ombe itatoa maziwa mengi kabisa. Sasa shida ya school fees imeisha. Jen, chukua hii. Hebu nikuulize, hii maneno nasikia ya bima ya elimu inaweza kuwa namna gani mtu anachukua? Process ya kuchukua insurance cover yote ni rahisi. Hata niko na cover ya gari yangu. Kwanza unajaza proposal form kama hii na uijaze wewe mwenyewe. Na kama haujui kusoma, uijaze na mtu unayemwamini. Hakikisha ile majibu umepatiana ni sahihi na ni ya kweli. Pia thibitisha insurance cover imeangalia maslahi yako. Na usiwahi sign proposal form ambayo haijaandikwa kitu chochote. Pia ukumbuke kujitolea photocopy yako. Sasa wacha nianze hiyo process. By the way, ukisubmit hiyo proposal form, uhakikishe umepatiwa policy document. Uisome na uielewe. Hiyo ndio thibitisho ya kuwa una bima. Asante sana. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Shusho, wamesema hakuna harusi. Kwa nini? Hapana, haiwezekani. Maisha harusi lazima itaendelea. Pike Brian record to stream wewe. Nasema Safaricom iko na 500 MB free kila siku. Sasa tunaweza kustream hii wedo. Hi Shosho. Get 500 MB free kila siku and never miss a moment. Inu ni Mutongoi TV. Ni na udhocha ingi musiaisya witu tuendanie imwe thini wa bilingi wa mawokyo koni cha umundi na tuyendeani kana amuika kuya kauntini ya Kitui mena undu wa kutania itina wa ndongo imwe kisioni kiukwiyumilia na kukwathana kana kumatha kana ni umatethesya undu matonya kwiyukilia ndongo ii ili kana mwandiki tu wa Mobones Maschalo nukomanie na ndongo isu ili sia amuika Alani Peter Mwema na Faridi Abubakar na balama mwelesye nimeyumitie kumatethesya amuika mabikiye na kwiyukilia. Ndongo isia kikundi cha kuta amweka kumaba kauntini ya Kitui ni mumya wetano kwa ekalima isio sia ukamba kwa matethesya kukwata amweka na alamethitwe mayika siko sia usangili na unyuwa mbuki kana alamethitwe mena mituo mithuku nikenda kutwaisya unenanya namo zikayone sia kwa liola mituo yo na kwithwa me andu me mwanya na makwikwatwa mithenya yukite. Une Mutongoi wa ekundi kwa isietwa Peter Mwema ainena na kiseseki cha Mutongoi TV. Nithiana foundation ya mentorship program kana shirika ya kunenia kuta youth. Kila cha tumiziwe ngwambisia mentorship program ni nye DSC number 1 na yewe katika children's home. Na ndiba ni mutapika na DSC niba ni wete kila cha tumiziwe ngwambisia ambapo ni na yewe children's home na ila namanie kana kwasi ya musi kwe kau na nikindu kiwo muno kana kawikala katena musi
na mundu atena musi challenge zilo kwata nicho kitumina kwatie ipuswesu no si ipuswesu na banga kana mwenzangu kana mwana yuthi mwenzangu ndeteze kanisa hizi nina kindono mutapia kulinga na mundu ala mwanze ni vitete Ndongo ine cia weta kana ndisikite kithito nikenda kwalyula amwika aingi na ala methitwe maitumia ndawa cia kumila kuma isione cia ukamba na nzawa isio i uite na kuma tambizite na miaka 3 wone mwaka wa 3 kumila twambeisie iseso ya kuta youth Kitui County na Kenya nzima ni mwaka wa 3. Lengo letu kuu ni kubadilisha vijana wetu hapa nchini. Lengo letu kuu ni hilo, kubadilisha vijana. Tunataka vijana wawe na sura mpya. Kama alikuwa anatumia dawa za kulevya, hatutaki awe anatumia dawa za kulevya, tumrekebishe aongoke. Oingine makulia amwikana alama na minie masomo ma kilasi cha nyanya na form 4 kumanenga asimonda yanondo kumina kisomo cha kilasi cha nyanya na form 4 tiwa muthia wa kunenga asimonda ya siana ila sina minie form 4 na ibinde ya covid kana o ibinde kwina mawizelo amonze twina mo Kenya nzima na alama na minie form 4 na mami na class 8 tafadhali ni muthuthia kana baanza pena kitu siana enzangu mawe ya maibo na maisha baane mabyo baanza kuwethe ono umie skulu naona maisha baanza ta mapudho na wambi osulula paina ndu zote theka ikala pakube na musi wa kulo na kutumizwe kuma skulu musi ulo na kwebya skulu fees kumela wambeye with form 4 mpaka wako mina kana class 8 mpaka wako mina ikala na musi uzupa kube na we munenga ndaya nikenana kanga yako lekele mawathimo namo asine makulu kuta amweka ama tena wia nikenda kwa ilia mituo isionesio. Onesmus Chalo, Mutongoi TV, County ya Kitui. Atoi ma bodaboda ala matumia lelu wa kibwezi kuthi Kitui ni makulia silikali lelu usu wiki wetu mundo tanzia imwe ya kusia mbanga ila sithitwe ikitika lelu ni usu na muno musini wa kibwezi. Kennedy Mulinge ni wanenania na atoi ya ma bodaboda na ino niyo ripoti yake. Atoi matumota kana bodaboda sokoni wa kibwezi kusilavalave nenemo ni maende ya kumia wito kula kusilikali kusila kula kui mujumbe wo ito ene kumeki ya bams lelo ni muneno kumava kibwezi kuthi Kitui nikana kulanga mbanga sia valavalani na ila sithitwe sikathite muno mwaine muvitu pa nitithaa na mathina ma accident. Kwanza tawita junction ino ya kuma Ndua kulika ba town ya Kibwezi na ba hospitali ni bethaa mathina ma accident okela muthenya na nitithitwe tuikulia ubo wa twikiwe bams no bams ila sikitwe pasa ukethia ngali ba hospitali yo speed wajiana mainena na kitesekine maelesha kana kumana na kusa kwa bams lelo ni ngali vita isembere mwana na kumana na kwetha lelo ono tumeone ando ingi ketuma banga mbingi siekeka ngali vita yo speed wajiana ukethia no kila o mata yuta iyo no bethi wa accident mundu atulako iso no bethi wa accident ya kana ka kongiwe kakwa haya kwa chako kwa mundio ni bethi wa accident yengi oba kwacha nundu wa undula ngali sio beta ba isembete nundu wa kwa mbamsi paye jumwa jamana kuthetha accident yoneso imbebe yangi mana jimani yo ba yo yumo meania oyo be yangi mo majimani yo ba na magua ne polisi mabedwa na gwo ketumi ne kwethe apa iba ikwarania pai ngwamba mziondo mundu osloka speed lasi yake na agyo ngia juma speed lasi yake kuloguma mayoka kukimana ndo mbendo mama esela ba ndeo mama kana be ungi ukite kana ba be junction ya lelu bati ni masia kana methitwa makulite atongo imo FMCA matone kunena ndo ala mosekete kusove lelo o ni kana mekiwe bams indi kufikia ona yu mayaesa unengwa usongeo tukulitie MCA wito tamwiano moke matuciaicie matwike yo bams yone thani cia dharura ukethia ngali ni cio vitone ukethia andu maitu mathikwika ali no tithisi kana ni wabikicie kana kwekiwata maumekio cho kula kwi serikali na ile masovisi valavala o itone kumekia bams ni kana uima wa mwi wandu ala matumia lelo o utone kuikithwa na mathayo mo mathitanwa yu wito ulangumia kwa serikali oino itu tseobitie lelo tseobito ni na andu ala mauzika serikali na andu ala mauzika na lelo momoge matwitane matwiki yo bams weze kwithia ni taeka kuumia ciana zito andu amaito
weza kwitha maeka kuume okile pinda otio wane ba yegwa mundu wa baluka wa kukamayo eti bane ba ndio kula zio zilikali mama tuziaizie lelo matwiki yomba mzi sana sana oba kibwezi town ugeza kwitha ane ngali ni cia thiono taratibu ola wailete ki tikio cha toi matumota memoka indi ni kio cha ndonde na alama tumia vala o kio na kilame okule serikali ikigwe na ikisongia kwa metuki undu vatonyeka. Kennedy Mulinge, Mutongoi TV, County ya Makueni. Athukumi ma uiti makwiyumia kuya kauntini ya Mombasa ni makulia serikali ya kaunti isu ibikiye na kuseubia vandu vakuvatha awau ala mena uo wa corona sivitalini usu wa Chuda Sub-County Hospital. Athukumi ane mekwasya kana kwika u ni kutethesia enenthi ma county isu ya Mombasa kukwata uiti ula wailite. Angelina Museni mwandiki witu wa mobo na nutambukie sivitalini usu. Weto ni waumwa kwe serikali ya kaunti ya Mombasa ithikie kuwalula itambia ya kutwikithia sivitali wa Chuda Sub-County takisesekia kuvatha awau ma waua ikua ya corona. Mainena na andiki mauvo makundi ma kutethesia andu ala metha na mathina ma memwanya ni maelesia kana kuwalula kwa sivitali u takutumwa aingi moma takwata uiti ula waile. So tunajaribu kuuliza serikali ya county na serikali kuu kwamba sisi kama key population tutaenda wapi, kwa sababu huduma ni nyingi sana na kuna zile opportunistic infections ambazo watu wako nazo na other communicable diseases ambazo watu wako nazo. Tuko na hata mental health ambayo ndio kwa sasa unaona watu wengi wamekuwa affected due to the COVID pandemic. Tunauliza the youth friendly services tutazipata wapi? Hii ni changamoto kwa the community that is surrounding this facility. Kwa sababu unapata hii area iko surrounded na slum, na kama tunavyoelewa area ambayo iko na surrounded na slum iko na a lot of poverty, na hii hospitali ndio ilikuwa inasaidia at least, kwa sababu hata fare hawatumii fare, wanafanya kutembea na kuja hapa kwa hii facility. So niambie mtu ambaye amekosa fare kwenda hospitali nyingine, akija hapa akipata kumefungwa atafanya nini? Wengine makuweta kana sivitali u ni we weva kuvi muno na enenthi make sio kiu ayasya kuvingwa kwa sivitali u takutonya kuwete misio minene muno tawa kukwata uiti kwa metuki. Wengine makukule serikali vikie kumamanthia vandu vangi vakuvi na enenthi ni kana mavikie kuendea na uiti wo. Je, ni alternative gani mnatupatia sisi kama community ya key population? Tunaenda wapi? Kwa sababu hata CPG yetu tukiangalia pia imekuwa converted to isolation center. Tutaenda kupata wapi hizi huduma? Na kama iko solution tupewe, hata kama ni makontena, tuweke services zetu huko nje tuweze kufikia community zetu tukiwa huko kwa community. Ikundi ini kuweta kana kutonye kukusiwa kuongeleka kwa mauau kwe amuika ala matetheswani ikundi takukua mavuna kulea kukwata utethio ula waile. Mimi na deal na KPs, young KPs. Sahi najua kwa pregnancy kutakuwa sana, na hapa hivi ndo hizi wewe walikuwa wanapata services. Ona kama commodities, kama condom, family planning, sijui kama malima young KPs watapata kwa sasa. Juu wengine wanataka hizo facilities zingine ziko mbali, na hii ndo facility iko karibu. Hapa ndo walikuwa wanasaidika juni one way. Utethi wa uiti ula ukwikwatiwa kuthea na kukunika nivo mwana kukwata utethi kwi ala metha na waua akili kaua akimisi mayasya siikethi ya wavo. Nimekuweta kana uiti ula wivo kwa oyuno wa TB waua HIV na utethi kwi amoitu ala aito. Sasa hakuna hizo huduma tena, na pia zile huduma za gender based violence ambazo ziko nyingi sana wakati huu wa COVID. Kwa sasa zimekuwa halt. Tulikuwa tunajaziwa P3 hapa, tunapata huduma pia za wakati mtu amekuwa violated, the rape cases, lakini kwa sasa hazitapatikana. Ngilivote kuma sivitali ni wa Chuda Sub-County ila county ni ya Mombasa, nita wa Angelina Muse.
Naindi musiaisia witu wa Mutongoi TV nibo ngubika muthia wa bilingi witu wa muboki okoni cha umundi itina wandatika muthu ningwithi wangisiokethia nina mwandikitungi wa mobole na mwende twithiwe tuisisia mobo alame mathanguni muthenyani wa umundi nyeni ta Faith Makenzi wa Mutunga ni muvea muno nundu wa kuendania na ni muvea wi mwanya kwa alama atonyethia bilingi wa muboki okoni cha umundi Tiwanesa. Inu ni Mutongoi TV. Mundu wa mundu aweka na ngoo imwe atasukumitwe ni mundu asukumana navuo nginya ukesa kumilia muthia nambiye kwina ni kana kanini lakini nyako ndamanyaka na ikinengo uba etawa Timothy Mutesia 1DC ulawe inengo mingi pyo kumaba ukamba witu nyeto wako kitio vela tafadhali nekala ngina ukesethia my mom weto ni wenda wambe weto na kemba wenda kwina wa gospel walita kwenda kitu chambe umutangi ndarau sana amenifika koo pia lakini siku moja watanivulia kofia ndu tuwita kinengo kitumia wa kwanza ya mbinge kwa mandhi wa mbesa kana kwetanithia ukamba ni nthi ya inengo kivathukanio twangelekanio kwina hilano kakuboya nienda tataunzungia tunalia kwa sababu ya kolona Mungu Baba kusola kusemba na inengo ingi mbingi iloele kilungu cha inengo kila wakatano kwambia saa 12:30 cia weyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana no nginya makalanie kwanzi emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe saingi utonya nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi ila wambea kukila muvaka wewe nipige picha haina sita utaona utusi yote tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia weyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa watindata museisia mwenda wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthenya wa kwa musiovyo na yu ni na ukethia na no thote kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusia sema we meki wathukani toka mandakana mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela hebu ndebe sienu nenge te aume education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwatambeza tumano tuitumeneza mundu ithia yanda kwambisia uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanga nandu pepe soso wako weba ya musi ute wewe aloni ake wa mwana ake no wosi aloni na kwesa kwekwana yunde seloni na andu yikalanga na monesa maga kusuisia nduka nyine tawa Steven mwamanena ukethia na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wena kwa Steven mwamava Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba katindo kaseo kukamwika katindo kaseo tia kwenu nawona waitembulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba wemba wilio mwana kene we ania ni watu ekandele azawo itwa te mundu takuyu ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele twimino kililia topikino zito yake dito twaisi kithito ni musema ukweli musema kweli na ukulia ingepea ndui mekwatithasia
mundu usu ni wako wikite makosa nundu nigeta ukwilila utwekenwe na wele ona kindu kilwese na ndo akiona na meza ani aende inge iwe inge atu ende eza iweze wekaundu mwe ambao wekandu kando inga noti iwe yange wana Benga Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbele kani Kila wakwambelelia nginya wa katano pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia Benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kila wakwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza isuitajiuza ndio maana misina pupa ya maisha kweli Vaikuma uivuva vaikwisobana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe na nsika ikalandi tunenana maana mai lusoi wanengota wi mundume nichawailite kwika wikuya musi mundume ni wailite no wa mwanya onake wa kuthi umwa itina wake beti chake cha hina kusia kila mundu ewasya kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta lakini via ndumwitekelia ona kama metha mabiniwe nundu nyei 3 ndizi kana ni witha wete no kakwata binaingi nundu uthumuoni itina wa nyei 9 kimutwanoni mundu mukani wailito kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na enthani ukuthie miao yiva ekuli ibeze libala bevibi labala oti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawajati nginya kilunke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba Atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palvisa Kadia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana. And I am your only, as your only. Ninyi swimming instructor wenu. Wena kwenda kwambela nzumbwa nina family. Yuni wanene na family no yuko uko nzumbwa. Yu nzumbwa niki. Ngoni nyendia. Mbona kuyengo mambia mbesa? Mbesa ya ukumende. Ila ngo ambe yu. Oka wajika zekini. Ona ne mutuma njugo. Kuwi. Nenda umanai. Sindu iso ndo wandikite bai. Nuthe asia. Kuya kwa sana ukona. Bana na guwe zilina mudwa bezena kumate. Ye nona muite. Ndianga wasitu. Tuwe mbeza ndina sio jije ne bidingo kulia. Na vuliza kwa vuliza kwani welele jau vuliza. Kia namba yako ndo hizo zenzi. Ni wapi nduye namba kana? Ya ndo namba. Na ule kune andike kaya moja. Napokuja mweleze itaji la kulo kwa unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadadu kwa kina kithanze kubo kulati tembelete tika hathima wanijo yo idio boya utieta family akwiswe mboya mubemba mo be we wendiete maba ma utubia ba ngunite wa maikili yakase no sukase nikase sense lazima ya msio
engumba ya kamba na ai mwezi wa indo nyingi peishita ya wita wa iluvia ile mbeta ya ukamba ni sangire vanene nthini wa historia ya va Kenya aingi makula siaisitwa ya musi wa masaku umieva we mukamba ni wisika na musi wa masaku umania na ngumba ya ukamba yeta wa masaku iluvia ni mbia cia ng'ombe ai ng'ombe nyingi kwa weta wa iluvia nundua ng'ombe indo kwithwa mwezi wa indo mo akamba ni mesi ivia ya iluvia na ile kona nasua na ngumba masaku we ni wisi ivia ye ni kusasia atalii kuma kondo kivethukanyo yo ivia ye utethi mo kwa mukamba ila andu moka kwiloela ilata bebi ajimwe yuluji kabila kaikala woka ikalila na andu moka muno kusisia ona atalii ni mauma kwa saa makoka usisia nikenda kukwata usungi wa mokulyo watania nake Daniel Mongela wa keli wa matuku ana mwezi wa katano na wa katatu wa matuku wa tano mwezi wa katano mwaka huu wa 2021 aikwete livoti mwanya ya umma wa masaku wa Mutongoi TV. Hakuna cha nilikuwa praise team talangu anga baibo ya posito ya sanguma wekebela necha so Bwana atanibariki wakati ya utajiri wake. Asante kwa pendo chakula na chakula lia wewe ni upendo na sila some kubalia tukikosea baba na mimi umefanya maajabu We wake up every morning with a grateful heart. Yeah, man. Me count me blessings one by one. One by one. Chacha pombe usipime siku shamani leta koka jaba tuanze kujana hizo ndizo vitu tuliwacha Mowau maende mahali ukete na ivinda na nzeve kwi mowau alama itawe ni mawidhi luluko angi makakwatanwa na ve ala mundu siawa namo kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali kweli kwi wau wita wa kuowa kilungu cha uiti nikilawa kuambilelia kuambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba moto inombete cia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutinga wa ula no cie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no cie bagwa mitango ndibite niota ina bathi kwata hiko ni takota ngakuiba kolona ya vela kwata skiza tune ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 111 Naindi ni naukethia ingi musiaisia wa Mutongoi TV na niendangu doche tubiki na kusisia maubo alame mathanguni muthenyani wa umundi tukunikile na tuyambia kukunikila mathangu tuyambia na ithangu ya The Standard tuyambia na ithangu ya The Standard na indi pena maubo yulu wa makulyu alamende na kumila yulu wa mosungyo mamutiani wa umina mwaka wa kilasi cha nyanya
ma mwaka muthelu wa mwaka wa 2020 na bala indi tunabikiye kuona kana skulu mbingi cia serikali ile tusita public schools ibikiya na kwikanesa cia na mbingi ibikiya na kwikanesa kwisiana ile isomea skulu cia kimwene kana private schools na indi alimu ainge kuma skulu ni cia kiyene private schools ni maende na kwithwa mena mokulyo yulu wa undu mosungi wasu manailie na mosungi wasu mana wetetwe ni minister wa kisomo Professor George Magoha na indi alimu ni maende na usukumia maskulu isu ni maende na kusukumia ni kana mabikiye na kutabwa uwo wa mosungi wasu na balame kuweta kana mo maikuikia na ni maende na kulea na undu mosungi asu na ilie kwao ngewesu kwa ulikuno mithia idhanguni ya 16 bala ukwithi wa indi uyisomea kwa uliku yulu wa undu sukulu isu siakiyene siende na usukumia muvea wa kisomo ubikiye na kuelesia nesa pyu yulu wa undu mosungi asu mamutiani wa kilasi cha nyanya ma mwaka muthelu mwaka wa 2020 mana ile noru nimethitwe maiweta kana nitabane na maundu matekueleka anene atongo ima skulu isu siakiyene emethitwe maiteta muno maiweta kana mausungi wasu no kwithiwa manalikilwe na ngewa isu kwa uliku withiwa uimikwata idhanguni ya 16 na ni idhangu ya standard na obau idhanguni yambe ya idhangu ya standard bena ngewa yulu wa musumbi wa Tanzania ula ukutambuka bandhi ya Kenya na ethi watambukite bandhi ya Kenya kwa ibinda ya mithenya ili bala ukwithwa inene ya mundu kwathukanio na indi mokulo ni maumilite yulu wa unyanya kati wa nthi ya Kenya na nthi ya Tanzania tukolo kana musumbi Hassan Suluhu anasa kuitwe ibinda itina wa musumbi ula unai musumbi wa nthesu John Pombe Magufuli kwithwa anatiwe ni thayo na indi kuyana na katiba kana meo ya nthesu ya Tanzania ni kana munini wa musumbi Amina kutiwa ni thayo ni kana munini wake niwe wailite na kuoselela na indi tuona kana Samia Suluhu nuna minie na kuabithwa na atwika musumbi wa nthi ya Tanzania na indi nukwithiwa atambukite bandhi ya Kenya kwa ibinda ya mithenya ili nange waisu kwa uliku yi idhanguni ya 10 pala indi maubo kwa uliku maende na kuelesea yulu wa unyanya wa nthi ino ya Kenya na nthi ya Tanzania na pala indi beweta kana ibadhukanio kana ngusanisyo tusiete ibadhukanio kati wande ile nthi ya Kenya na nthi ya Tanzania yaambia kana ineambia ibinda ya utongoi wa musumbi wa nthi ya Tanzania ula unatotie John Pombe Magufuli na indi ni kana nibethitu ona na ibadhukanio kati wa nthi ile one binda ya musumbi wa bukate nange wa nthi ya Tanzania Jakaya Kikwete na indi Suluhu no kuthingilila na kwa siakana gusanisyo ina ibadhukanio isi akiutandithia kanti wa nthi ile niselite kubetangwa nitwithitwe tuyona ibinda yi kuneina ibinda yi corona yoka wa tulinyo twa corona ilonokie nikwethiwe na ngusanisyo mubakani wa nthi ya Kenya na nthi ya Tanzania balaindi tuonie mateleva maibikia na kusiwa kulikanthesu nangi kulikanthi ya Kenya kumana na uyo no kwithiwa paina pata wa kuthingilila yulu wa kusiania kana kwikia mnyamulo ila ya ilite kwithwa bo nthini wa kwisiania na watu linyu twa corona tuikabikie na kuendea na indi ani kati wa maundu amwe ala methiwa mainenewa ni musumbi wa nthi ya Tanzania na musumbi wa Kenya musumbi Uhuru Kenyatta na bala methiwa mainenea yulu wa undu wa kukilanja na kwa ilanja utandithia kati wa nthi isu ile idhanguni oyu ya mbebe na maubo yulu wa undu chama cha Jubilee kila kisakuite utongoi ula webo yuyu bandi ya Kenya kila kisakuite musumbi Uhuru Kenyatta kila kisakuite munini wake na atongo ikauta bandi ya Kenya nikithitwe ni chama kithitwe na ibadhukanio mbingi na indi ngewaisukwa ulikuyi idhanguni ya katano nibo benange waisu kwa
ngewaisu kwa uliku yi ithanguni ya katano na ende niendani muthoche mwandikito wa muboba kiseseni kitu cha Mutongoi TV Lena Mwendeni kena twende imwe thini unenania witu na blaindi Lena alivo ni watu wa mukie nesa nikewe nesa tiyowe nesa ndei kula umati hata nase na indi Lena twende na kusisia yulo wa mubo alame mathanguni mwitu muthenyani wa umundi na ndini wa ithangu ya katano pena maubo yulo wa ngusanisio ila siende kati wa chama cha kila kiutongo-ini cha Jubilee ngusanisio ila siendetwe kati wa Musumbi kati wa munini wake kati wa tongo yangelasa kuwe na indi nibethetwe na ndeto kana pe amwe usukumia chama kiki bikiye na kuanika Pealame kwenda pealame Jubilee me UDA na indi me utongo-ini wa Musumbi wa ndino ula ni Musumbi Uhuru Kenyatta na me UDA me na ranks kana me na ibila nene silikalini na bado nimekwenda kuirumia au nimekuza majani wa matono kinanzata me silikalini ina twatata kusisia yulu wa maundu amwe alama sumbikite siama kana me ile imwe yatia wandini wa siama ba Kenya ni kana muteti na ilete kwithwa siamani ile na indi chama kiki thitwe na mathina ni twile kuona ibinda yingi Musumbi Uhuru Kenyatta ate bande ya Kenya enda bukasi ande senza munini wake William Ruto na bikia na kuthiwa bisine ibinda yelota ibo na etina wa muthenya umwe kaneli tuona ende mwandiki munene wa chama kiula ni Rafael Tuju aiweta kana munini wa Musumbi na ilete kubika maubisini asu manene ma chama kiucha Jubilee na uni kwa tanuli kana sawa bikite ibinda ila maminie kutanga sakana pena chama cha UDA na kila cha sakuanie bethwa na ene ibela chethwa kienda ku onati kwenda nicho kitiye ma usakwani manini alatu ithitwe methitwe maitwa igwe bandi ya Kenya na kumebinda umethitwe mena ngusanisio bani uno betetwe uno tungitwe na ndi asino maundu methi hawa ndini wa maundu ama uteti na tuendea na kusisia ngewa ingi Lena kwa tuwetenge wa ningi thangu ni juu ya nation na kwa pangu ete thangu ya Daily Nation tuindo sisi ya budget ila ina ya kuru ya tin undo ende kwa kwiyelesya yasya kana no andikite proposal kana be kindu apili te chakwetia andikite proposal ya kutoa mbungeni kuthi kwa appeal kana kwitia mwanya wa ongele makoti masindu ndino budget ila yukite ya mwaka wa ngilili na miongoli na mwe ngilili na miongoli na ile na ni budget ila yu ya ilo somwa ya muthiapyu ndini wa utongoi wa Musumbi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto nundu budget isoma wa mwezi wa thanthatu na kati wa maundu ala methitwe mayongelia mathoa muno mali mukate ni wa ngalile thoa mukate no ku expect wa kana no kwikwatiwa peiwa wo kuongeleka motorbikes kana motorcycles nisi kwikwatiwa nasio kuthi yulo kwa wandu ma boda boda maile ambeza kwibanga ndo boda boda ni ngai ya ose moyu oyu na ndi andu amendete ngawa ya tulata kwita wa kubet medinani Morgan medinani nundu koti wa kutwa isi akalata kau no bikia na kuongeleka kwambata tutwaenge wani ingi ngewelengi thangu ni athantatu ni struggles ya kana ni ngusanisio ndini wa chama cha ODM na ngewaisuyo ithanguni ya kana ithanguni ya The Standard na chama kita ODM ni chama tithitwe tuyona kina ngwatanio kwa ibinda yasa kati wa siama ila tutonyo weta ba Kenya kana ni siama imwe ila silumitie na siama ila itethia wana ngusanisio kemwe ni chama cha ODM na indi no senyo nundu pela timeta mundu wendete chama chake pyu umana tuwete ta James Orengo no kati wa ateti ala methitwe maungamite na ndongo ya ODM Raila Odinga kwa ibinda yasa muno
Na indi ni kwa tangu sanisi isi ambiso likachamani cha ODM ni yulu wa mutalatala uwiki itwe kana withi itwe uinena nigwa nolona minye kubitu kithiwa ni mbunge cia county kana kwa lulo ha katiba no kwithiwe na indi kwamwe ta James Rengo endekethiani kana withie ni kwethiwa na kusubangwa kwa maundu amwe alama endekethetwe thini wa mutalatala wa BBI na ingi Junet no kumutula muti kana ni withitwe aikusia netina kana ni withitwe aitwa mbola mutalatala wo upindwa katiba na nicho kitumi peke ndabena ngusanisyo kati wa kilu no nicho kitumi balikite ngusanisyo kati wa kinini chama kiucha ODM nicho kitumi bena ngusanisyo banini measia kana mwako mwaka wo wa matulize kana mapitishe mabitukithie BBI mabitukithie ni abita lakini James Orengo ethitwe ni ai misloisha down kana imitwa mbola na boni baba ukolikela ngusanisyo na tu oba withango ne yu mundi serikali ya Senate nimekwindwa mundi mailiendi mena kikalo mainenea mutalatala wo windwa katiba na bado National Assembly wana momenda mailiendi maineneo kila kimwe yulua mutalatalo wa kubindwa ula wendekethetwa kubitwa kwa katiba kubindwa katiba ula kuitwa BBI na indi atiti mabitukania osindu ukethia yuta James Orengo nukwenda vethiwe na mwali ukuve angi mate kwenda na nundu pe alama ungamite na Raila numwe kati wa alama kwetemba umuno ndongo ile kwetemba umuno walanyo kana siumanite na walanyo wa BBI ingi tuithi ithanguni ya Nation Daily page ya katatu nitukuona kana kamia yina kana tiwe ni thayu wako nundu wa restrictions kana mitalatalele nekitwe ya curfew kana masala tusailite kwenda twinza na kasi wakaito kaibitwa hospitalini na katiwa thayu wako wona hata yulwa mitalatalele swine kitu serikali kana ndo alamenda amenzi yani twasi masiyete kana alama thibitishani twati ya kila tuwe watwike peba alama ile tuobika hii kana pesa ngima ile tuosanga sio kindu kimwithe tailite umanyata enendi kana mwenendi wa Bakenya ni kana uwo wa corona wiko na nitwailite kuatia mitalatala ila yikitwe ni kana kusia na batonyeka kumina wa uwo wa corona indi ve pesindu imwe tailite kusiasia na muno maobisa maitu ma polisi ala methitwe mayiki wa isiine ila kwethiwa na kubingwa kwa county kana lockdown maobisa ma polisi nimekia wokethia ni masia ndo maikabita nondo ni muya walite kuatiwa na ingine vekitwe masaa ala withia kana ndwalite kumalanza masaa suma amina kubika bombe ni tuna curfew yekitwe kubika saili lakini itina wa musumi kunena nu nao langile kana kuongelanga masaa wethi ayu curfew yambia saa 10 ti saa 10 saa 4 saa 4 sia wiyo na indi no sio ide tando twamina kuatia namo alame kitwe kuikithia kana mitalatale no ni atiwa namo ni masisia saa ingi kiyo cha mwenenthi enda hata mwenenthi ena batamo mwenenthi aendete ba nundu kindu chucha mwana sukwithe wanatiwe ni thayo ni kwacha ni kindu cha ilite kwitha ona kinasiiwe nundu watata kusisia kana ethi wa seima mwana ni manabikie kisiine kiu na masama kafyu mane imanthelile na no ni mawetete kana thanguni yuni manabikie na kwiyelesia kana mwana woni muwangu na manewe mwanya mabituke mamuto hospitali na indi no ndu wa ngusanisyo cia bana ba mwana usu abikia na kutiwa ni thayo kwou nyenenda kukulia kana woni wakwa ni kana ila bethi wana bata munene ti lasima withe wiwa alama nengetwe mabalua makulika county kana mabalua makubituka masama kafyu mabika nitwailite kusia sia ingi alama kwitwa essential services nitwailite kusia sia ingi la mwenenthi wabika balave obisa wa polisi na inapata tausukana na wailite kuthinikiwa na kane wa mwanya wa kumaluka akabika ithane sibitali akabicha muwagu wake nigena tusiye kwa mathayo tutwaenge waningi na indi tuende na kunikela mathangu muthenyani wa umuthi nienda ngulilikanie kana uwu wa corona uyo bo na ni useo kila mundu akosa matambia ala mailite ni kana indi
kwithiwa wotu tonya kusia na kindu cha bata muno ni kusia na kuumina ti kusia wiwi wakati wende na kuikala nawo indi ni kuumina nikenda indi mikalile yitu isioke otatene undu tutwetu ile ndu turonete kana wowo no bikie na kulikila mawia bukalikila mautandithia ukethia ando ingi ama to ya sia biasala ini nini makuneka ando ingi makambu nini manene ni mabikite na kwasia mawia moko ngo thuthia we tawi mwenenthi wa ba Kenya ubikie na kuatia matambia ala mekitwe nikana kusiania na muno kumina wowu wa corona nundu ona andu ingi mabikie na kutiwa ni mathayo mo kuma na wowu wa corona kungu thuthia wende na kuatia miao kana mitalatala ila yikitwe nikana kumina na kusiania na wowu wa corona thamba moko na ndu kana nangethi cia moko na indi kuyithiwa na uasa wa mita umwe na nusu kati wa monyanya u kati wa andu kati wa pala ponde wa dione koma nao niyo na kanisani nundo yuko uyu makanisa ema bikiye na kubingu wa kwa uno useo tukatia miao ila yikitwe ni serikali yaitu kumina wa corona na indi tionge wa nisu ya corona nikana ndino ya Kenya lena ithanguni ya 12 ya The Standard vena maubo yulu wa serikali ya Kenya kwithiwa inengetwe silingi bilioni 1 nikan sia kuthoa nzanzo ya wa corona na uni kwa na minister wa uima wa nyingi Mutaikagwe ithanguni yuno kutuelesya kana iyo tuelesya kana maile nzanzo isu mayo ya mundu umwe ngenda weekend bena mo wasio kana ndakenda enaula kurutwa mbola kana ile inasioni watu te yasionde masia meuya andu tofauti kana ando kibathukanyo mauya kana wisethia payebinda ona yimwe uthi hospitali ukewa bainzanzo ya corona wabikani ndeto ini kwa na minister wa Kinandu bandi ya Kenya Ukuru ya tani we unawetie yulua ilobia ila ni silingi bilioni na ila inengetwe ndi ya Kenya kwithiwa matonya ukwata nzanzo ya kwisiania na wa corona na tuithi county ne sito tuithi county ne akwale valabe utwika kana we kikundi cha imama ikithitwe kinyamasi ando kulika misini yando mawiyo ni sama utuko na kimoya na danda tumo mana pati timu de nani wa yo timu de nani wa katano chiro so timu de nani wa katano na matwa wa police station isuni matunga kombani matunga sub county na matwa wa bauru na polisi shuku kanani ma Mombasa Republican Council kiuni kikundi kikwiyetu chake umama na indi nitwithitwe twikusia mauwani o kibabukanyo bandi ya Kenya na muno ebinda muno ngalikosusia kiswani ni kwithitwe kwina mauwani kana andu mamuika okewa musi weyumilia na kuweta kana mwana witu ni waiye na tuyisia iba na baika lokwebinda na mwana usundesya kuoneka labda ndesya kwithiwa mwi wake na aingi nimekueta kana siko imbi ingesiumanite na ikundi ta isu syaki umamai pe wani unethitwe chuma kingi cha oku Mombasa na kunga liko syaki swani bala ando weli manathangiwe mengalini na matiwa ni mathayo mo na indi ni undu wa kumacha na no uthuthio kwa serikali sito alama maikitha cia useseini wethiwa mose matambia alama ilite nikenda maikithie mwene nthini wethiwa na ivinda isio ila utwaisie maundu make nikwatia musiaisia nukuyose thangu yake na indi lena eka kubikia bubu twambe kosa uthiumo wandatika nini na ngitabia musiaisia witukana indi mauvokwa uliku ni uthuthia ubikie na kuyosia ithangu ya The Standard na ndu yosia ithangu ya Daily Nation ubikie na kwisomea maubo nangi maingi kwa uliku itina wandatika mbuthu nitusiokethetie
Engumba ya kamba na ai mwezi wa indo nyingi peisita ya wita wa elobia ile mbeta ya ukamba ni sangire vanene nthini wa historia ya va Kenya aingi makula siaisitwa ya musi wa masaku ya umieva we mukamba ni wise kana musi wa masaku umania na ngumba ya ukamba yeta wa masaku elobia ni mbia cia ng'ombe ai ng'ombe nyingi na kwa wita wa elobia nundua ng'ombe indo kwithwa mwezi wa indo mo akamba ni mesi evia ya elobia na ile kana nasua na ngumba masaku we ni wise evia yene kusasia atalii kuma kondo kivethukanyo yo evia ye utethi mo kwa mukamba ila ndu moka kwiloela ilata pepi ajimwe yuluji kabila kaikala woka ikalila na ndu moka muno kusisya ona atalii mauma kwa saa makoka usisya nikenda kukwata usungi wa mokulio watania nake Daniel Mwongela wakeli wa matuku ana mwezi wa katano na wakatatu wa matuku wa tano mwezi wa katano mwaka huu angilile na miongo ile nomwe aikwete livoti mwanya ya uma wa masaku va Mutongoi TV. Vaikuma uivuva vaikwisuvana ndu kana metwano ti ukombo ndukendwe na nsika ikalanthi tunenana maana mai rusoi wanengota wi mundume nichawairite kwika wikuya musi mundume ni wairite ono wa mwanya onake wa kuthiumwa itina wa kibeti chake kya hina kucia kila mundu ewasya kila mundu undu wake wenda kwika kana kuweta lakini via ndumwitekelia ona kama metha ama biniwe nundu myei 3 ndizi kana ni witha ubwete no kakwata binaingi nundu thumuoni itina wa myei 9 kimutwanoni mundu mukani waileto kumala akathi kwitanithia eweka na nyanya make na endenu kuthie miao yiva ekuli ibezi libala bevibi na bala oti mundu osisya akona ni muka wa mundu nitawajati nginya kiluke cha tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu sia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Wacha. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeukomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambia saa 12 na dakika 40 cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatiwa. Wati ndata museisya mwenda wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwela na wa kuendesa nyi muthenya wa wi musiovyu na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wiyane wiya pala tusia sema wiya meki wathukani tuka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela nundu ndethesi nundu nengete aume education nundu ni wivo na ni ukoka
na lazima wakwatambeza tumana ndo itumianeza mundu ithi ayanda kwambisya uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanga nandu pe susu wako ithaya musi ute wewe aloni ake wewe mwana ake no wosie loni na kwesa kwekwana yundese loni na andu yikalanga na monesa magakusuisya nduka nyini tawa Steven mwa manena okevya na no thoche kilunguni kicha wia ni wia wina kwa Steven mwa va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Benga solo rhythm bass idhembe moyo wa wadhi mbelekanywa nonge kila wakwambelelia nginya wa katano va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba andika ngone ya kukana netwa kwatha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatelo kila wakwambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 va Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba Baya jitembeza hizo ichache ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli. atikase makoti ni maukova ni kauka itembea na makazeti meso kimanyi ndawa yongu kamundu palisa Ndia sehemu ni yako mpaka swimming pool. Kuone kusio kwa swimming pool mpaka ya siana. And I am your only, as your only. Ninyi swimming instructor wenu. Wena kwenda kwambela nzumbwa nina family. Yuni wanene na family no yuko huko nzumbwa. Yu nzumbwa niki. Kuni nyandia. Mbona kuyo kumambia mbesa? Mbesa ya kumende. Ila ngo ambe yu. Oka wajikaza kini. Ona ne mutu mandigo. Kuwi. Nenda umanai. Sindu iso ndo wandikite bai. Nuthe asia. Kuya kwa sana ukuona. Bana na kuwe zina mwa kwa zina kumate. Sie naona muite. Ndianga wasitu. Tuwe mbeza ndina sio jije ne bidingo kulia. Na vuliza kwa vuliza kwani wewe njao vuliza. Ya namba yako ndo hizo zenzi. Ni wapi nduye namba kana? Ya ndo namba. Na ule kule andiki kaya moja. Napokuja mweleze itaji la gulut ko unonginanga bolea inyu andu makwa ngebolea tikadadu kwa kina kithanze kubo kulati tembelete tika hathima wanikyo Yo idio boya utieta family akwiswe mboya mubemba mo be we wendiete maba ma utubia ba ngunite wa maikili yakase no suka se nikase Naindi nenda ngukethie na ngiutho chaingi musiaisa witu wa Mutongoi TV kiokoni cha umundhina ninawikwatyo ni wa mukanesa twende na ukunikila maubo alame mathanguni muthenyani wa umundhi nina Lena Mwende naindi Lena twatotosisya maubo alame thanguni ya The Standard number 3 pena maubo yulua athukumi na muno ma 8 alama inda kuthukuma kuyanthi ya Saudi Arabia na nibethitwe na mauboka na twasuma thikuni mabikia na kuthinwa kula tukwita kuteswa na ndiso tonya wetata yulua twa maitu mainda aku
uka ukethia mundu apply visa nesa ayikwata nesa passport that is na amekwata athikuya kana ikundi ila ya mutu akuya amina ubika nune maumanwa nake ona maithenge ana nake ona banini nicho kuona mavinda maingi mathina maenda ukwata kuya muno nthi cia Kiarabuni maumanana kwithwa andu ala mamatwaye kumayika ata mayatiana mo with ya mundu amina tukusukuma au bichaba la utwawe akwata mbese ila cia keke ya mubuko no ni maumanwa na maumanwa alicho kitumio kuona andu aingi mathiku aingi ithamoka matutiye kana mundu aikito manda yani yuko kitotethewa no la twita amsamaria mwema kana mundu musio tu wangonzi yo lau na ko imagine with you thio kabandu ni arabu onde na we ona ndwise ne ondu meka na mayesu nena Kiswahili kana mayesu nena Kiswahili kana Kisungu ni la ukayona niyo mayesiki kambona banini niwe na niwe you know wingangani ya baki no yithi abayundu wika kwa unyekela ndo no tutia etu maitu kana kama itu kendani we au manda balokwendo ithwa wina uhakika na wina uhakika nesaki uloko twaite ni mundu paka umela thina uto no sembea na akakumilia kana akakuoko akauma andu ana ingi na imatese ya wakuwa na ukethi ya mundu yutange wetu soma ba itwika kana ulawa indie usuiku atililwa kukwakwa na hapa twa kabisa piu ku hospitali na kukwatilwa utoko kwatilanywa na watilwa mana ni thina tuma thini awaku kwa uta nitu kwenda mbesa lakini tuisisi mawela tukuosa kana wela tujuteithia kuya nu kutunenga security kana usubi kuatha yuvitu nundu kabauke kala kuona thina waku kute kuthibaa ndu kathini kuo kwi mundu wenu kuo na ndunenga ndu makuthina ukambisa utuma ni tuonete aingi maituma video isi amabisa mundu aitie nyeno kieku ni na miaka iliku ni ndesa wa ona ndiesa niende utethio kuma kwa serikali na aingi kwa ukweli matethio serikali lakini ni thina methia wa mekia andu ni moma musiukese kwithia musiai ena thina wango mwana wakwa aende yata nukuthina kwa una uthuthio kwa ala mekwenda kutwa andu asuma agent umeta ma agent ala methia maithukuma wiosu wa kutwa maitu makai nati ya itumeoka kwa au memaenda kuna maithiku ithwa maithukuma nyumba ala tumeta house boys kana mateleva kwa una uthuthio etha we agent wa andwa utwanza kuthukuma ukatiania namo ukamanya maende hata usubi kuo maili hata nundu penge wemwe ni ile kuigwa ya ukila sia maybe mabika kuku mundu akabenwa simo na ndwithi anduka hanena na mundu na neta wabingi iwe nyumba no yithi ya masama kona makumala ni uimuthimievyo uyithi ya ona liwula uya nita wandikiwe nita menu ndu wona hotelini sua mona nita walito ya kalungu kanu wethi wabitukisia bau ni watwika wakauni na indi usenye ni kana aingi alama athi kuthukuma bu alama maandikite ingi makona na ciana ungei ukethia mundusu nukuthukuma we ni museo indi no mukonania kana numbose yeki nyo nona kukonanwa nonge yusu mwingi ni maepe kana mekale kando na ukuiba ila mbesa cia kuthukumia wethi nita watu thukuma mana tumita anya usleeve tumita hata kwa kamba yani ngombo wethi yawe nitawakitio kwa wathukuma na ndiucio kakwata musala waku asini cio mbesa ciakwa nekona na ndo wende no thukumithio ndu newe liu nikala kaliuka nini ukitothimiwa uyindu yukoba kunweka no ba waina wa ipa twa chao leu kana ngawa kana kuthi hospitali hivi ndu bandu iso na I think metha andu asuka ingi mabata wa kuthi hospitali mayoneka ime utoloka makie mathi na mayumiliange wai anene amo kana ama maandikite media wa mayona nimekumala na maiwetange wasio kana undu methiitwa maimatumia nai venge wa ithanguni ya twende na kusisia venange wa ithanguni ya miongweli na itatu ithanguni ya The Standard twasitwa sisi ya maundu mauteti twasio kangalikoni ya maundu mauteti tatotwa sisi ya maundu mauteti kuyangalikosea kisuani nikithitwe pena ngusanisio nundu atongo yamwe nimethitwe mayasya kana nimekwenda kibila tosumbi kithingalikoni isu nangi nimethitwe mayasya kana atongo yesu mangalikosea kisuani
nimekwenda maseubia chama cho na mayeye ungamya ndisi tutonya kwasi hata yuluwa ila tongo imandi yitu wethia mweme kwenda kwibetha twenda uo kile twenda uo na yitu agaitu akamba twenda kwitenga twenda kibila kichu kekuo kwitu ni kwa usundi asia nita waniko ukuka katika tiwa itu ta Kenya kendo ni tuongame itu yakamba twinalea kendo twamwa twisukuma mundu umwe tusukume usu umwe lakini tia iwithie nye tasia ngalikwe tuungamite nangania ngalikwe nengi tuungamite nangania andu ma Mombasa maasi tuungamite nuisi twathiuka ikaunti cionde tuka kwithia kana ni tatweyanya wethia ni tatwatuika tuthi miongo na monza tuka tuthi miongo na monza ndipo kuona boka pakalika sindu bingi ukethia nye nisi akakwa nye ni mokamba nisene amokamba mwikuyu ibandu twisoi ungi ibandu twisoi yu ateti ama Mombasa mendo so bya chama kimwe kilikanite makite cha Mombasa region kananga liko ya cha Mombasa cha Kisioni na ula withitwe emongozi kanolo kwete muti wa chama kiukwe mendo kwendo so bya ni governor wa Kilifi lakini be ando amwe ma MP ma Mombasa aingi pe amwe mate kwatiania nake nitame kwenda uthitu tena kena mengaliko yo ala utatite akamata bia makalika kilo kwenda tie ingi ya wasianisia na asuangi naindi twasisia ngewa ya mauvo mama thau banini ni kana kwina mathau alame kwithiwa mathau alame kwithiwa ma Olympics kuya ndi ya Tokyo na mathau asuma kethiwa mwai wa Mwanza matuku 23 niwe makambisia na indi mubea wa mathau ni kati wa mibea ila ikunikite muno ibinda yiya wa corona nundu mathau ni maungamiwe ona mathau ama iletha methiwe mwaka muthelu indi mathani wanginya mwai wa Mwanza ndisi tutonya kwasi hata nundu na ndisi silikali itu ibangi tata undu wa kutethesia andu mama thau kana thauki maba Kenya nundu mubeo suwa mathau no kunikite muno na indi no uthuthio ebinda ye ya corona maundu mainde na kwithiwa mathete na menthi ni kana nthi yaitu na tongo imaitu mabikiye na kutethesia athauki maitu bala matonya na indi lena ni kwatia twibita muthia ukunikiliwa mathangu bo muthenyani wa umuthi twethiwa twasisia ithangu ya The Standard na ni twasisia ithangu ya Daily Nation twakuelea nja maubo ala me mathanguni asu na indi wenda kumanya maubo asu twamina kunenea no kuendea na kuseisia kisese chaku cha Mutongoi TV ni kana ubikie na umakwata mokwa uliku maubo ala me kwithiwa maende na kwithiwa muthenyani wa umuthi na ni maubo ala tukwetia thini wa bilingi wa maubo mwendo wa Samonza na bala ukwithiwa uikomana nake Erastus Nzomo na indi twabikaba umwendo wa saumuna nusu nuithiwa uikomana nake Veronica Sombua aende na ukunengelelia maubo undu mekwithiwa matubikite mesani yitu ya maubo nyini twa Faith Mackenzie wa Mutonga ninzokethetie itina wandatika mbuthu na kwani tawalena inu ni Mutongoi TV katino kaseo kukamwika katino kaseo tia kwenu nawona waitengulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba wemba wilio mwana kene we ania ni watu ekandele azawo itwa te mundu takuyu ndele takwa yuni ndele akamba yuni ndele twiminu kilile to bikino jito yake dito twaisi kidhito ni musema ukweli musema kweli na ukulie ngepea ndwe mekwate thasia mundu usu ni wako wikite makosa nundu nikita ukwilila utuweke niwe na wele ona kindu kilwesi na ndo akiona na meza ani aende ingeiwa wezi inge atu ende eza iweze wekaundu mwe ambao wekandu kando inga notiwa yange wana
siasa cia misiene. Mamlaka ni kama uhai, siku moja utakuwa hauna. Na mea kindu kindi kithuku ngaumangwa kwa mitandao ni pepo mbaya. Lazima tuangalie mambo ya jamii. Lazima tuangalie the bigger picture. Wewe tengeneza kitu inaitwa Machakos 8, siku na US 8. Kile tunataka ni maendeleo kwa watu wetu. Nitahakikisha barabara zetu ziko sawa. Siasa sio kamba. Ekaine nene kigamba mutabionu ngwazi kwambua. Tuenda ukoma ni ya mesa ni ndeu tuikia kwali. Mukona muthama sembeta tuwekilu kithoini kia Kalonzo na kwasa sawa. Ona kalalia tuile bae ulumba na kama mutungia kibeti chake ni mwe kibeti tiki ni sana. Mpaka chuo cha Mukamba kisi wonzao. Siasa sia Kenya. Akina mama wetu hawana maji, vijana hawana kazi. Personally, Raila never talked to me about no kuyu kama na Nahuru. But when it happened, nikasema hallelujah. We need like a corruption and corruption commission within the constitution. Sisi we are hardworking, hatutaki handouts. Mr. President, even I heard you say you would be happy one day to see a woman president. Why don't you say it is Charity Ngilu? Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuku. Mutongoi TV, ngwatanio ya Mukamba. Engumba ya kamba na ai mwezi wa indo nyingi peisita ya kwita wa iluvia ile mbeta ya ukamba ni sangire vanene nthini wa historia ya va Kenya aingi makula siaisitwa ya musi wa masaku ya umieva we mukamba ni wisika na musi wa masaku umania na ngumba ya ukamba yeta wa masaku iluvia ni mbia cia ng'ombe ai ng'ombe nyingi kwa ueta wa iluvia nundua ng'ombe indo kwithwa mwezi wa indo mo akamba ni mesi ivia ya iluvia na ile kona nasua na ngumba masaku we ni wisi ivia yene kusasia atalii kuma kondo kivethukanyo yo ivia ye utethi mo kwa mukamba ila andu moka kwiloela ilata bebi ajimwe yuluji kabila kaikala woka ikalila na andu moka muno kusisia ona atalii ni mauma kwa saa makoka usisia nikenda kukwata usungi wa mokulyo watania nake Daniel Mwongela wakeli wa matuku ana mwe wa katano na wakatatu wa matuku watano mwe wa katano mwaka uwa ngilile na miongo ile nomwe aikwete livoti mwanya ya uma wa masaku wa Mutongoi TV. Hakuna cha nilikuwa praise team talangu anga baibo ya posito ya sanguma wekebela necha so Bwana atanibariki wakati ya utajiri wake. Asante kwa pendo chakula na chakula lia wewe ni upendo na sila so mekubalia tukikosea baba na mimi umefanya maajabu Me wake up every morning with a grateful heart. Yeah, man. Me count me blessings one by one. One by one. Chacha pombe usipime situ shamanga leta koka jaba tuanze kujana hizo ndizo vitu tuliwacha Pasiende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ake kwea siana sito na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwese ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau
mukamba ni wa utethia mukamba tikengei nae bata nando ciana ciacu ye ukweke thia chuma na ciambea mwigwa yuchume kilio Kwata skiza tune ya tubendo endeto tuma SMS wandikede skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Ino ni Mutongoi TV. Na hindi musiaisa witu wa Mutongoi TV nitwabika ibinda yingi bala indi yungwenda nguthochie tunenanisie maundu kauta yulu wa mikile muthenyani wa umundi na twina mweni witu va studio na nienda tukedie aitutabia masitwa make na indi tuyendea. Karibu studio cia Mutongoi TV. Asante. Musiaisa nena okethia kiokone cha umundi ni kwatia wi museo na wa mukanesa usubiwe masitwa makoneta wa Anne wa Timothy na ni bani kondo wa kunena nesia maundu ala watabua ni faith. Na indi nienda wambo hutabia yo mikile yithwa yi ya muthemba mo ni jiva twaile kwiki hata kana twasi fashion ni chau. Kindu chambe fashion fashion ni mutindo wa mwikile wangu kana mutindo wa mundu wa presentation ya mundu ndizo ndo nometa na kikamba lakini ne ndo nometa ni undu mundu we present ya kwesela mwikile ni wake wangu wa kwesela mwikile ni wake wa yatu muskilwe makeup isu ni fashion kwa makeup ila kwese obyo kuibaka nikati wa mikile kusukwa nikati wa mikile. Yes, ona ila wona andu mekete bling bling makeke ya ma necklaces makeke ya ma bracelets this is on then part of fashion. Kwa tutabie kibathukanyo cha evinda yetu ya mikile na evinda ya nabwetina we newese kwananisia nondo maundu maendeo mavindukite nondo methenya nasonga ndwamba kwasia kana undu andu manekia ngwa miaka 5 mevituku kana niguo makwikia oyu kile vinda yendetwo isenzeti na tio mikile ni yoka maundu maingi mendete masenzeti no ukuona na technology yendetwo isenzeti ondu sindu siendete isenzeti na guno wo mikile yangwa yendete isenzeti kwou kwananisia na growth na kwananisia na ndu myake na songa kila kindu chonde chendete kibadilikite o bamwe na mikile tutabie ni wa tutabie yulu wa kusenzia kuukethia ni abinduka utonyo wetata yulu wa mikile ya oyuyu mikile ya oyutwi nditono melinganisha na mikile ya ibindela inabetukie kana ibinda ya tene ibinda ya tene andu ni manekia ongo kethia mekiote bindo isu tukugwa twiyito ya tene ni ibinda bituku kethia mekiote bindo yeba o ibinda bindo yewe bituku lakini oino kuna bikie ne kubikite maundu maingi no kethia kwina freedom of choice na andu ni methitwe me free muno in the mental capacity ile koni sio ukethia kwesilia kwa andu tiondo andu menesila sena kutene kwa huo yu andu nimakwikia ngwa kwa nese nondo mundu kwiwe chau ondo mundu kwiwe muyani ibinda atene unabika abandu kethia etha nota for example etha nota mwitu usietwe katika family etu na anake alama setu musioni usu nene thia mabinda maingi dress niyo kana mikile yo yangwa determine wanasi lakini oyuba yiliu nondo generation ila kana ikela twe oyu siana situ siwe batene na ukithia nito na ku make choices kana kwinubia kwika maundu makeyume siotuo otene na katika mautu yamwe ala siana situ ikwiyumesia ni mwikile wangu oyu mabina bangi ibinda yatene twazinyengiana na thoe wangu ni nyakwa nyakwa enda ndunu akathoangwa akaete ndio jali shai waite we yili hata ndio jali shai we kalelo kwenda kanela ye katika fashion ibindesu it doesn't matter lakini ibinda ya oyu wethi kuya ciana cia kungwa na mbako thina cio
kana kesa kuye kila kana kesa kuye kila kekwenda nundu wakaete kila katekwenda kaiikia na no ithabate mwanya wa utunga dukani ona eka mwana wa utunga dukani utona kwithio kasa kuye kindu kisio pyu kwananisia na wewe undu ukwika hata undu kuona na kwiana no sasa ingi twisa kuangu akwiana no ndu ithie tukwigwa tutonya kwikia na kwananisia no ndu twaiwe no ndu ile kosito niwezi bado sio katika ila hali undu twaiwe undu twaetwe ibinda yana buta na miaka 10 mithelu miaka mbao mithelu undu waetwe undu waete wangwa undu wona wega kiangwa ikusete mbe tio kuelewa maxi lakini for now siana situ ila muikola we oyu keuti jo meusisia mesisia undu mundu we present na mundu kithia no kwenda kwi brand nyene nda kwikia ngeke yangwa ne kwate matukano kona tase for example ta trouser uchona trouser itembwangitwe mevuto tembwangitwe boye ulovyo mubaka wiza ngai kwa nini ni fashion ni kana no kutwika mundu ngaboli lionge ni singano wa yetu tume obamo ende obamo no mabinda ni mabinduku na niwo migile yangu ya twasi myake nduka tutungone 10 myake 5 medelu tiyo hiyo mabinda ni mabinduku byo wikomana na ndo street ne mekita ngwa ngubi byo nokita mpaingwa mundu kwikata unusenga ebinda na butene otukiana nawewa pe mundu umezongwa country bus kana be mundu umezongwa street ne watembete no ekita ngwana no kewana machangia mechangia angemaite no angemaite usiwe yailete ailete kumwangu isu nondo ekita naye angemazi hapana ailete kwa kono nake nondo usini utuyo wake lakini oyu noko na mundu atembete aili hata pengo mundu mukita nondo kwa kindu chambe meo ne kulea na kindu cha keli andu nimeanete nimeanete okethia pala mabika yu ne athazikileko na pai mundu ku ukwatiania na mundu pe mikile kivathukanio tondu waweta mikile ya mevutwe sumitilange pe mundu ni wisa ni yakani kwite kwi brand mundu ni wasianye mwikile wakwa uketha wiyu ukethia mundu subengwe utathoa kwa tutabie pe mikile talikana na andu amwe kindu chambe twase yu ekani nenga na example na aku faith ungametu be kindu kitawa muombe wa betu kwi ila andu masieta apple shape ndi sizu zita wata na kamba apple shape nela with ya mundu ombe to uti mu shape le muno kuyange me the kuyange omo kama netoneza kila mundu pe undula wa pela mameta hourglass yes undula wake umbetwe na kila mundu ni mwanake kila mundu ni mwanake kila umbetwe kitu changa kila mundu ni mwanake na line ni wawe ya wala netukumela na identify ya mumbelo wa mundu ni kana ndumweki yangu po uo kabala ni mweki yangu ni sia undu umbetwe pengwa utekea na pengwa tona kwikia nyendekea na pengwa nyendo na kwikia wa utekata utekea kwana nisia na mumbelwe na nicho kitumeona mabinda maingi neno ni faith yeketa kalinda kaka maruni kasiopyo kamwelete na newe na kenda kambendezi na kwa nina thine na tho wakakwa nina kekia unethia undu faith ku appreciate waneka kula kau ti wonye ko ni appreciate wa chao nundu wa mumbelo wa mwe o uti ngwa sionde kila mundu anaikia ti ngwa sionde kila mundu anaikia kwa nani na mumbelo wa mwe ngwa mundu tekea kwa tutapie nutu tunene yulu wa umbo na kwikia kwa ngwa o mundu muasa ailete kwikia ngwata
mundu mwasa mundu mwasa kindu cha mbere ndaile ikia mikululo iungamanite ithe yanitiu ila mikululo ila ngwasie mikululo ndaile kwikia tila seke wani kuyase ndaile ikia mikululo ya saba ya ithe yanitie nake kwanza nondo mundu mwasa ekia mikululo miasia kwanza nondo ondo wasa wake ni mwithe awongeleka muno na ethe atwasi for example mundu usu ni mutheke kana no mwimbu ukithia ni anangania ula umbilo wake ukithia mundu ucio netha na umbo museo we kalata wathe ya imwe ni mikululu eno ya chao ni mikululu eno ya ngwa ni amiananga haya kindu kingi mundu mukuvi ndio ngolete mundu mukuvi mundu mukuvi ndailite kwikia ngwa mikululo ikomete ila twasi ya ndilinge kithiululu yundu ene mundu mwasa ndailite kwikia yungamanite nake mundu mukuvi ndaile kwikia ikitata yendete ukithiululu yendete ukithiululu isako yathi ukithiululu mundu uzu ekala mukuvi muno akakuvi banga kundo mukuvi ambe wabo yeta kwayu then twasi ila ngutume wangwa malaa mangu esu kana print ya ngwezu kana malaa mayo ni maile kusiwa muno ni maile kusiwa muno withie ni mongamanite nesa ni mongamanite nesa ndikeke ngwa ingwibi kwa uwe yuyu mundu mukubi aile kwikia milaini esu ithe yes mundu mukubi aile kwikia milaini esu ithe yete nake mundu mwasa aile kwikia esu yakilinge thiululukaniti esu ya launch mundu withia ai biba yena mesukululo yethiukite ne kana mumie kwananisia na chao kwananisia na ne kana ndikanangani umbe wake ndikanangani ndo umbetwe pe ngoto na kwikia ikanangani byondo umbetwe na nakwiye tuchambise nguye kila mundu ni mwanake niwo no ithe tu yanangeana ukewa mbona akai vizuri mbona suo ande ile nesa kana mundu we mwene akewetea nyine igwa ni nai nigwa ndemwani nigwa ndomelete mundu ate kwiyikia nondu wa undu wikiye nondu wa ngwela uchuse gwikia ngwela za kuyekwikia netona kwanangia mugo waku wa muthenosu githe ugote mwene ugote sawa kana ona ndo makusisia andu ala makutita ta marafiki ala mabakubetia weze marafiki ala mabakubetia manena wazi pana suo bau weye be pandu inde ni chao kithuku naku tiona be bandu batialite so saila tuza kwangwela tukwikia ni waile kusisia undu mwe we mwene umbitwe na ni waile kuyenda kindu cha mbembe ni kuyenda kindu cha mbe ni kuyenda iyende no cha appreciate undu ngai wa kumbi na wimanya we mwanake nundu kila mundu na I truly believe nene kiapyo kana kila mundu ni mwanake niwo kila mundu mwanake kila mundu ni mwanake nya nundu niko manana andu ba kila muthenya andu anene andu atheke andu wasa na monde mundu ayumaluka palani umaluka sawa nundu kila mundu ni chao ni mwanake ni mwanake itegemeana kila weke na kila kingoni yako kana we mwena no ku appreciate nundu onagwo wanake onagwo umana ngo na be wanake wango na wanake utwitha twene wanza kwa tutabie mwikiliongi wa andu akubi na ngia na laza kingi chao maileki akana mataili itakwikia paingongwa mundu utekia payengwa mundu utekia ethe mukubi kana ethe mwasa paingongwa mundu utekia ingwa yuitegemea wa mekia ata kichao yutwasi for example twasi nye ni mwasa na nenda kwikia ilinda ya white twasi for example nenda kwikia ilinda ya white na ni mwasa ilinda ya white nekia white nene basia mundu weke ngwa ya white ne kunene basia
uketha ndoneka wa thantanga kunene bakwa kuthanda no thantanga weke ngwa ya white ni tuma mundu ayikala ta muthanda so we mwasa na we muthanda no wa ilo kumando kendo kangi twazio onetha no ka white twazio for example kwi andu methe amendete tapati cia all white ukithia zuo kila mundu mekire ngwanzau maile masau yundu geke kakula kakwatie ethia we mundu mwasa kakwatie ni kaukwete yani ka fitting kaatianie na mwi ndikegeta akubana kakwete pio kakanganga kaatianie na mwi kukangangite ndukege kukangangite ka white na ethia ni lazima wike kakula kangangite kongelele kindu kingi yulu wiketa okabulana kimono kakoti kaumie ula thanda ukoneka we muthanda una we mwasa kumio ndosu kwita wa ku break monotony ka break monotony esu ya kwithia ngwa ya white continuous kindu kila kingi mundu mukube nake ndakeke ngwa too busy kwe ngwa si too busy ukithia ngwesu na malama maingi mana malangi maingi mayelo mamlanite ndukeke ngwa ibulapulanite muno we mukubi nethia ni lazima wike ngwesu ibulapulanite muno mimanthie kindu kingi cha kumi twaciethia ni linda kana ethia ni blouse yesu ethia mekia na skirt ikia skirt ite one kalo imwe katika ila ngwa wikite oso kalo imwe wiki skirt yayo withie etha ngweno etha blouse ino nikite yulu weye yulu ethwa ina mala twase ma blue na ma pink malikalika skirt yakwa kana mbuto wakwa withie we walangi umwe withie we walangi umwe sakuwa langi umwe no wiki black no wiki ngwanzio kiskati cha black kana ukekia kulingana na kale mwakate wa ila si ila ngwane ya yulu nukuelewa break kila kindu nakita ku break monotony withie ndwile malagu mayulu mubakande yu mundu muguve takwa ekite ngwa ile malagu mayulu mubakande withie ndwile nesa yes ngwa nenseo lakini ndikumetie nesa na ngwezu no wile to kumekio nesa ikakumio cha ikakumio nesa lakini ndo wa ndo udecide kumekia ukithia ndina kwaila kwa saila tukwikia ngwa tusisie tukeke ngwa ya malagu mayulu mabakande malama inge mabulabulanete katika fashion world tumeta too busy twita ngwezu too busy kana ina maundu maingi thini wayo ina makolokolo maingi ngwezu ina makolo ne watu imeta makolo ina makolo maingi yani ngwezu wa mizizi ona ndo azene kala yiba ona no wambo senga kana ni mundu so sailo kwikia ngwa ndukeke ngwa ina makolo maingi mi break na kindu ke plain kindu cha langi umwe na no kwithe no kuona wumela ona kumwene ukagina umbe wandu kegwa uyu wakwendesia be taweta malala mengwani ya mundu ekite pengo ingu withe asina malama nene ilai nene ingi nene nangi matula to nini mwikile wasio waile da wili ata Ethia twasi for example wenda kwikia ngwa ina malama nene twasi ta kitenge kitenge most of the kitenges si there sina malama nene ila wathi ukwithia kina malama nini ni rea itenge mbingi si there sina malama bole ukithe mole gedu vai kamole go vai so ila wa decide kwikia kitenge kitenge kimwikile ninenganete muvuano wa kitenge nundu kitenge nicho kikothete kwithia na malama nyingi na ngwa mbingi cia kitenge cio nisithia na malama kuona kitenge o plain bebina bebina ila wa mwayu
wamwa suo nenda kwikia kitenge kana nenda utume wa kitenge mala macho na nene tabasi andu ngimea ila wenda kuwa kitenge ndukaamwe kila utumewa utakonsultete mutume wako kanota nena neti kana lo kwikiangwa kanota nena neti no lo kwikiangwa mundu lo kwikiangwa ne laisi kwa identify ilai ya ilo tumwa ngweno kwi mala matatumwa ngwa fulani pe mutumwa to no wono kawenda ukethia wawenda pyu lakini ukethia mutumozu uendie munwanu kila kitambaa winacho kituma mutumozu aya peki twasi peki kitambaa utona kuona ukachenda pyu ukasi kitambaa kini chen nginyane kiengweno no nginyane kitambaa ki lakini ukithia ula mutumo we akili kwaku ndo mpolikana kitambaa kiba ndo mpolikana kitambaa kia especially mala so ilo kwenda kwikiangwa nena ni na mundu la ukwikiangwa nekana akutuye kwa metuki na akiutuye utuye ula wailite na mukithia no nena ni nake nekana mweza kukwata kindu kiseo ngwa sio ndila sikia wanandu nibenda bethe na discussion with na consult then twasi then linda yi ngwenda aikia nena ilete ku consult nga consult mundu lo nundume anga mukule kitambaa kichoi ndisaini yangu enda utuma nenseo twasya kunenania na mundu lo gutumia angwa kana lo kwikiangwa ti lazima withe uandikite mundu kwia umundi ana wiki yangu eno ona mabundi alame ututumia ngwa ni mailete ututabia ngwa ila twailite kwikia andu ni mwasu yu kwiwe nguo tabiyo iyo lo kuwanjaze mundu lo kwikiangwa mabundi na kwi fashion consultants kwa andu ala mobaya mesaidio ndetu yanene kila nguli na musuo wayo kwi fashion consultants kwi mabundi ala matumangwa na mabundi ama matumangwa naseo pyu ukithia mundu usu wamubikizie kitambaa kila wibangite kutumiwa ukiwa kwya ndukatumiwe kindu keilika kiamba kulikana mumbilo waku nelayi ne we mukulie na yu wona kilike chao kwya no tutumeki kuya ndo stubborn kana memanga madinge yasya ondo adumeki nikitatene kithiki kemi ayo akita okay kemi okethia mundu ndubangie neguo ndu muthendwa pu na ndasio kanetina pala wikwati andete na wikwati neba na isa izi mundu wekwatela pala wekwatela nundu wepundi uno nukwenda mbesa at the end of the day kana baada ya maundu monthe mwamino nenania we wathing'ezie umane mabundi kono kutumia nundu we batake at the end of the day ni mbesa pata wake ni income so wale kwithukizia undu bundi ukutapia andu ingi nicho wona mundu ajuma kwa bundi and disappointed mundu apata ayasia bundi usu ambika nisi ambika bundi usu nongoseye bundi usu nombekie bundi ti wona kwika bundi muthano la mwathima na ngwa ni wakwa advice akwa ngwa eno ba ekavyo lakini nundu wewe gwa ngo yaku ikutumite uchamwa kwika the wrong decision nundu wa wendi na niwe si angimesi au manyai we wako manamuro na uholia na kilo na utumie ngwenu boy yitwa mbese otula bundi mabetio matevo na kunuo thinyeisye ona mama bundi saingi no methia no na mekwa no methia nata mabundi no methia mena mekwa saingi nendo makuthi kwa bundi ngamoya nyene na ngwe no niela ngwa faith yekite ngwasu ni ngwekata ni ngwenda no ketha ngwasu no iliko chao no iliko mumbi undu nyenombe to ngwasu no yekata no wiki koneza no endi koneza nekata na mekio na mekia but bundi nake ekukunea mekwa ele akutumia londo mwebangite ethe nikindu ka kongamelita bage tuo kongamelita ele akwikila bu kana kike akailio ndu kana kike yi nene ukithia ile matumanzu nukwelewa so
ngaliko sionde andu ni mailete kwiwi mabundi na ayekia mangwa ai manga bere mailete matumanzo nondo yui kindu ki twase for example ngwesu yakwa ina kindu baka kendo bakongamete baka ile nesa lakini kaindu kuka kanene bangambe wabo kaithia ka ile nesa kitha jatwika kindu kingi so yelo kuenja sema mabundi ona moza inge meme ndio nene ya mabundi na ine bundi ndio nene ya mabundi na ine meme we bundi ndio nene ya mabundi ndio nene ya mabundi na nekita ku express kana ngaliko sionde andu ni mailete kwithia me careful na mayithi wakati na uigwa no wa na makithia na mwigwano wai ethe na asia netu mwangweno ngwezu nene tunoyo na ethe na no nzisia wazisia neza undu mumbilo wako undu nili nuko na ngwezu itemba ila to adjust bala batona kwikata bala batona bindwa to bindwe ne kana mwike iwangwa ethe muyani nondo utanu wa mwike iwangwa niwo musala wa bundi niwo pe kindu cici andilikania mitandaoni ya matukwa nuke kwithia mundu anonie ngua mutandaoni na ende huwa na athi kwa bundi wake ndumie ngueno niyo ngwenda na bundi ndatuma na hiyo ngoma ke ucio kokethia mundu ekiai kila ngwenda na kila kwatie Nundu twikita kwenda kwika undu tuonie andu angi mayika ko uno ucio mundu aketha ewe etha niwe ana etha ninye faith ninyo pe andu metha pe ithie takaini twikia mivuto kweli mundu utaile ya mivuto yu ekaula wakwitu ya kasia nye ino ntikia pe mundu tonyo sisi ukazia o va aye mivuto vaingwa mundu utekea nangu ya baingo ngwa mundu utekea ngwa ni mwikilwe itegemea nono ngwa yekiwa pe undu ndona kwikia mubuto ona nanye shape ata ukethia mubuto usu pe bandu batialite twase for example kwe mubuto yeta wa low waist na ingeta wa high waist andu ala me hips nene kana me hips zita na kikamba na mone sisu me isite hips nene ndo aleta kwikia low waist mubuto wa baungi mubuto wa baki nyunyune mundu wa hips nene aile kwikia mubuto umwobelete bayulu ne kana ukethia no gwikite mwe waku chau nesa nikwate ni wona ona zingi twilika matatuni twazeta Nissan niweze anomalika makumene uyona mundu muka embe waku ngwa ithe ya itendoni no wonete kiu na andu ingi nene ona lama to seisi ni monete kiba ni monete kiu nundu wa mundu kulea kwimana ukithia ndu yesi undu la umbitwe mundu amina kwimana yetikile na ila uthi kuwangwa kana uthi utumithizwa ngwa mundu la withiana hips nene always ni waile kusisia ndukathowe mubuto winake wa kwikila kinunu wailete kwikia mubuto wa kwikila ba katikati nundu yibo mibuto yibo soko misioki ya weki ukithia nu wikite nesa ukithia ona wakumana wonse kindu bayambi mwe waku ndutiwacha ndutiwanza kwao ila tukwikia ta mibuto ni wailete kusisia withia ni wasobia chao ni wasobia mwe waku nundu ithe to Africa na twi Africans pe po nini po sithio ila situ po maundu ala maitu tutailete kwithia tuteumekia mabata kulati kwi maundu ala kwi nthoni ila twailete kwithia tukibwika kwananzia nundu twe na kwananzia nundu tubundi asua we nao isu watutape ulua mundu mwasa nake mugube nawe eta mundu munene twase mundu muthandau mundu andu ala methiana hips nene kwa andu ala angi methiana ukithia mundu ti munene muno obu katikati na kwi ala theke pio
andu asu monthe baingo mundu utekea mubuto monthe no meke mubuto comfortably nondo mundu ucio na akakumana mubuto nduthea lakini cha muhimu kila ngwa yonthe okwikea etwa mubuto make sure kana wakumana ndelete kutia nthoni ndukeke ngwa lakini ukithia no tuikieke kwaso kwa andu alangi ukethia andu makuona twazi ungamete andu makuona unje meona wi sawa maina thina naku lakini wakumana banini ni watu kake kwaso yuna kyosui yukwendia hata ngaleta kutweka discussion kwa andu alangi lugamanenge kindu cha unene waleta kwikia ngwelo kuwa we mwane na we sio na uma luka bayanza ukinetu we na confidence na andu angi nimeyikithia confidence itebwe kangutabi mundu ni wese nesa nye nikite ngwa nainye nikite ngwa nai lakini niyikithite confidence ya my dress my choice wapi nende musisi wa Mutongoi TV twethiwa twinenania na mweni witu wa studio and Timothy na iwatu elesia maundu kauta yolwa mikile yitu nito kwende ya chumwani chukite twethiwa na kune kiliwa mathangu twina Lena Mwende na indi pundi bongo bika muthia wa bilingi kana kuamuka kwake okoni cha umundi ndini wa kisasa kitu cha Mutongoi TV sabika samonza undu nini na wetea nukwithiwa nake Erastus Nzomo na indi ya mawiyo baya mwendo wa saa 1:30 withiwa nake Veronica Siombua nyenita Faith Mackenzie wa Mutonga ni kwendea muthenya wa kwaila na usiaisia mwailu wa ilungu sito ila siatiala tindanesa inu ni Mutongoi TV. Benga solo rhythm bass idhembe moyo wa wadhi mbelekanywa nonge kila wa kuambelelia nginya wa katano va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kwatha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatile nesa ulume ndukakoloke ni chavya ngwatilo kila wa kuambelelia nginya wa katano kwambia saa 1:30 nginya saa 11 va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba baya jitembeza vizuri chacha ndio maana mimi sina pupa ya maisha kweli vai mundu wema akethe bathei o itu ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni sobanga okethia ni tajetha imbololo kindu cha mutembozo mbua nayo ni yaikie kuwa tatene wiza kondua undu mundu akuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto ukondua ya baadhi idia ni tukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene no wete munda kwa wimi wa mbemba wimi ni wa mbemba no wete motoka kweza yumi ni wa mbemba anenzo amadesiana kweza mbemba mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako wow nano umekwata nondo nona we mwimi nina ile maliu alange nimeka nesa ukamba kuithia indo kiutandithia kwivaita wasia wa muimi ni kila wa katatu kwambia saile na nusu cia wiyo va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba katini lokaseo kukamuikale katini lokaseo tia kwenu nawona waitembulu ni matwana akamba ni matwana na mutwano wa mukamba we awilio mwana kene we ania watu ikanthele otherwise twase mundu taku ndele takwa yune ndele akamba yune ndele twiminu kililia topiki no zito yake thito
twaisi kithitu ni musema ukweli. Musema kweli. Na nkulia ingepea ndui mekwatithacia mundu ucu ni woko wikite makosa nundu nigita ukwilila utuike niwe na wele ona kindu kilwisi na ndo akiona na meza ni aende ingeiwa inge atu ende